pan ya peniap produk persnam ke skala kum ka Manipur han rei phi ki kon mat toy phi pet lagi jong ki mat phimla ban tam mi ke jong yele si para si men si praja si prakong na ka de ka taw rong phi satep ak ta ski ba phimla shu ban tam tangani ko wei ang phi kren ni ki bangan yu i terus ko tho das ka to ngan tem kat ban tem ngan ong pi ha pi ber sko to ya kan ni wei ke panganga kran ni pi das ka to namar belei kinong shon bas new tam ni ki di nala yeng namar ki bispa namar ki bisbai tong pan ya peniap produk persnam ke skala kum ka Manipur han rei phi ki kon mat toy phi pet lagi jong ki mat phimla ban tam mi ke jong yele si para si men si praja si prakong na ka de ka taw rong phi satep ak ta ski ba phimla shu ban tam tangani ko wei ang phi kren ni ki bangan yu i terus ko tho das ka to ngan tem kat ban tem ngan ong pi ha pi ber sko to ya kan ni wei ke panganga kran ni pi das ka to namar belei kinong shon bas new tam ni ki di nala yeng pan ya peniap produk persnam ke skala kum ka Manipur han rei phi ki kon mat toy phi pet lagi jong ki mat phimla ban tam mi ke jong yele si para si men si praja si prakong na ka de ka taw rong phi satep ak ta ski ba phimla shu ban tam tangani ko wei ang phi kren ni ki bangan yu i terus ko tho das ka to ngan tem kat ban tem ngan ong pi ha pi ber sko tho ya kan ni ko wei ke panganga kran ni pi das ka tho namar belei kinong shon bas new tam ni ki di nala yeng namar ki bispa namar ki bisbai tong